Singabingelela abazalwane ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu singangakhohlwa ukuthi bakhona bahlonishwa ngalana uNkulunkulu ngekuhlukana kwemisebenzi yabo nabingabingelela especially bathandekayo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi muhle kakhulu. Sisehle phasi silalele lapho ekhuluma kuyinthando yakhe ukuthi akhulume silalele bese siyende. Ngisonzete uthi babedla mina ngisonzete futhi inkosi emsisibusise. Amen bathandekayo. Hayi siyabonga kuba khona evuselelweni igama lami Joseph Stonyane. Inkosi emsisibusise. Ngidalwa lapha kaPhunga. Sengazile liveke emine la kaMazini bese ngibe lapha eSteki. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi ke muhle bathandekayo. Manje sihlona sisikhona lana bazalwane sisevesini. Inkosi emsisibusise. Ngiphazamisa lo uNkulunkulu ngibekele lapha. Ngawuzama kanjalo uNkulunkulu kubekelana. Sihloko sevesini inkosi emsisibusise. Manje sibonga ubuhle bukaNkulunkulu okunguyena lwasibidela ekholweni sinesonke ukube sibe khona ekholweni sihlale phansi sifundzise sifunze indlela yakhe kuze sethe lokho lokufuna nguye. Inkosi emsisibusise. Manje la kulesikhathi lesi ke bathandekayo ngingaqhubeki ngilethele verse lesigesi senzaba yami incwadi yaMateyu isahluko 28 ngifuzele ama verse abe mabili kube 20 kube 19 na 20. Umoya wami uyakudinga hlala nami Jesu. Ishonile umoya wami uyakudinga wena amsingisiwa hlala nami Mateyu isahluko 28 umfundzele 19 bese ufunza na 20. Ngakho ke hambani nendetive tonke tibe bafundzi bami. Nibabaphathise egameni leyise nelendvodzana namoya longcwele. Nibafundise kugcina konke lenginiyane ngakho. Nibokwati ukuthi mina nginani onke emalanga kuze kube ngusekupheleni kwetikhathi. Inkosi emsisibusise ngebathandekayo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke muhle kakhulu lana isithwala umyalezo welive laNkulunkulu lapho Jesu avetela amavi thuma lamaKristu ukuthi ke abahambe betetive tibe bafundzi baphathise egameni leyise nelindodzana nelikamoya longcwele. Siyambonga uNkulunkulu. Manje sibona ukuthi lapho umuntu asamukelile ivangeli noma asakholiwe kwakhe konguthi ahlale phansi manje afundziswe ukuze kuyikhona ke manje ke atokhona ukuthi aphile impilo yaleyo ndlela afundzisiwe ngayo yena. Awufunze lo 20. Nibafundise kugcina inkosi emsisibusise. Uske nibafundzise kugcina konke.
umsebenzi wenqebu noma walomkristu ukuthi uma loyo asaphendukile makafundiswe kugcina konke lokho lokwinzando yaNkulunkulu. Manje inkosi Jesu yaba isibonelo esihle sikhathini esiningi bekababita abafundisa shothi inqebu kumele ukuthi bafunze kuyo. Amen. Disikele verse vela ukuthi abafundzise ukugcina konke lokho labayalile ngako Jesu. Kusho ukuthi umfundzi kumele akwamukele ufundziswa, akuthobele ukuthi afundziswe. Nale nkolo ngithi ngamukele nkolo ya Jesu akathi lutho ngayo, kumele ukuthi ihlale phansi nifundziswe ufunze. Inkosi sibusisa. Sihloko sevesini sithi imisebenzi wamoya longcwele. Uma sibheka umprofeti Joel, uprofitile encwadini kaJoel isahluko 2 verse 28. Wathi uNkulunkulu uyothula umoya wakhe esukwini zokugcina. Amadodakazi enu ayoprofita, abadala benu baphuphe emaphupho. Uma sibheka lenzaba siyabona ukuthi lenzaba le yaba nesiprofiti. Uma sifunza incwadi yezezo siyabona manje lapho sekugcwaliseka emavi emprofeti Joel lawa profita emandulo. LiBhayibheli liyavela siNkulunkulu ke wase uyathula moya wakhe phezulu kwabo bonke bazalwane. IBhayibheli liyavela sikwabonakala uvutha emalanga beSibhayibheli umoya kaNkulunkulu wehla ngamandla wehlela kulabo nalabo. Ungakehli ngemandla iBhayibheli liyavela ukuthi besilisa nebesifazana bekade bathandaza basekamelweni lesithathu bekhuleka. Uma sibheka lenzaba siyabona ukuthi lamandla kamoya kuyinjini lenkulu kakhulu yaNkulunkulu yemandla ukuthi isebenze phakathi komaKristu. Sibona umsebenzi sebaqwatshisiwe sebeyaqala manje ukuqhubeka. Kuyafezeka lamagama ukuthi manje ke uthi ubafundzise ukugcina konke. Hallelujah. Amen. Amen. Incwadi yabaseRoma isahluko 8 funze verse 1 na 2. Sekude kulahlwa kulabo labakuKristu Jesu. Ngoba umthetho wamoya wekuphila lokho kuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono newekufa. Inkosi yethu isibusisa. Manje lana liBhayibheli liveta ukuthi akusekho kulahlwa kulabo laba kuKristu Jesu ngokuba umthetho wemoya wokuphila ungikhululile emthethweni wesono newekufa. Shothi lo muntu uma afika kuJesu ufike akhulule emthethweni wekona newekufa. Isono sentiwa sibe yize singasabi namandla. Lo moya kaNkulunkulu loba nalamandla ekwenta lokho. Kusike manje ke lo muntu uma ekuKristu soyisidalwa esisha yena kwakuqala sekudlulile sekuvela okusha. Siyambonga uNkulunkulu. Ngicela ufunze verse 9. Kepha nina anibuswa inyama kodwa nemoya. Nangabe phela moya waNkulunkulu ahlala kini, umuntu longenayo umoya waKristu akasiyo uKristu. Manje bathandekayo livesi lana liyaveta ukuthi kepha ke emaKristu akabuswa inyama abuswa ngumoya. Liyaveta ukuthi nangabe phela moya waKristu yena ahlala kithi
kushothi lemisebenzi leyengalungi ayinawo yona emandla. Uma sibheka lenzaba siyayibona ukuthi lenzaba iyaphila lekuthi uma umuntu akuKristu yena akasana kokulahla ngoba lomthetho webona soyentiwe wabaparalyze wentiwe wangabi nawo emandla. Johannes 16 verse 13. Johannes kodwa moya weqiniso nakefika uyawuniholela kulo lonke liqiniso angeke atikhulumele kwakhe kodwa uyawukhuluma la kuvako anitshele nangetinto letisetankwendeka. Inkosi emsa isibusisa. Manje letinto leti Jesu bekade bafundisiwe lamaKristu ngale philo. Manje kungako aveta ukuthi uma efika kini. Amen. Uma efika defunze futhi. Kodwa moya weqiniso nakefika uyawuniholela kulo lonke liqiniso angeke atikhulumele kwakhe kodwa uyawukhuluma la kuvako anitshele nangetinto letisetankwendeka. Sithola lapha inzabe ukuthi yena uma asafikile yena angeke anitshele noma lokwahlukile kodwa uyakhuluma lokuyinthando yaNkulunkulu phakathi kwethu singemaKristu. Uma sibheka miningi lemisebenzi lalakhulumile ngayo kuningi bathandikayo kwethu kungokuthi sesifundisiwe bese senda njengobe ashilo. Uma sibheka lenzaba kamoya siyabona ukuthi iyaphila yona injini lenamandla. Uma sibheka iBhayibheli baqala ufakaza ngemandla ngoba sekwehle moya. Lisi iBhayibheli uma ufunda incwadi ya Johannes sahloko 4 verse 24 lithi ngokuba uNkulunkulu ungumoya. Shosi lamagama lathi ngokuba uNkulunkulu ungumoya. Aveta ukuthi akahlali enzaweni leyodwa. Kodwa nakuphi yena ukhona. Shothi labo bantwana bakhe nalabo labakhuleka kuye bona kumele bathi uthi yena ungumoya enzaweni yonke ukhona. Sekushiwo okuningi laphayana kulo sisi waseSamaria. LiBhayibheli liyaveta ukuthi waphuza emanti kaJesu. Lisike wase ungena eSamaria uyafakaza uthi buyani ningibonise nami ngitshele konke. Uma manje njobe wayifundisile Jesu waveta ukuthi lamaKristu wona atawufakaza ngaye. Amen. Ngicela umfundisi John 24 verse 24. uNkulunkulu ungumoya nalabo labamkhondako bafanele kumkhonda ngamoya nangeliqiniso. Inkosi isibusise. Manje lana uveta ukuthi ngokuba uNkulunkulu ungumoya nalabo labamkhonda bamkhonde ngemoya nangeliqiniso. Angakhotha sitoko sami ungumeluleki. Miningi imisebenzi yakhe umumfundisi. Kumele wena mKristu ukuthobele ukuthi akufundzise. Uhlale phansi ufunze ukuze wente lokuyinzando yakhe. Waphetha amagama ukuthi yena uma esefikile uyaqondisa izwe ngekona. John 14 verse 26.
kepha umeluleki moya longcwele babela tamthumela egameni lami utanifundzisa konke anikhumbude konke lenginitshele kona. libhayibheli liveta ukuthi yena umeluleki lithi ke yena utasifundisa konke aphinde futhi akhumbule konke lokho la kufundisile Jesu noma lokho lokuyaliwe livi la kuNkulunkulu. Umsebenzi wakhe ukuthi akufundise. Kuhle ukuthi makibe nokuthi thoba, mabe nokuthi thoba kuze ukhole ukufunza. Empilweni yonke loyiphilako kuhle ukuthi mawufunze ngoba kwathi lapho nje bekade befunza. Ngoba lesikhathi la khona ngibitha manje ukuthi abafundzise abakhumbude ngaloko la kufundisile Jesu. Phenza lo verse 40. Kepha umeluleki moya longcwele babela tamthumela egameni lami utanifundzisa konke anikhumbude konke lenginitshele kona. Libhayibheli liyaveta ukuthi yena umeluleki utakusikhumbuda konke asifundzise konke lokho babe lasitshele kona. Kumele uyibambe lakutheni Jesu wabafundzisa asabafundisile wase kwenyuka emazulwini ngoba bekashilo ukuthi utawenyuka uma asutawuhamba ngoba nedideka ngoba nemibutho lapha nalapha. Wathi ke phela uma ngakenyuka mina umduduzi ngeke ehle ethekini bitakusi enyuke uma esenyukile ke manje ke wayese epha bantwana bakhe kwaseka lamaphi ke manje lathi uyakunikhumbuda anifundzise umsebenzi wakhe ukuthi ukhunjudwe ufundziswe lapho so ukhunjukiwe kulapho khona noma uphuzile utawukhona manje kuphatha lendzaba ngemandla ufakaze ngevangeli. Siyambona Petro kaningi bekuvela ngathi ulugwala noma uyesaba kodwa bathi umhla agwajisiwe wakhona kufakaza ngemandla phakathi kwawo emaJuda. Amen. Siyambona Roma-ke maningi emagama lawashe imibutho lapho ekhuluma nenkosi Jesu kodwa wathi angaphuza. Libhayibheli yaveta ukuthi wangena edolobheni laseSamariya wafakaza. Kusho ukuthi umsebenzi wakhe ukuthi ifakaze. Ngaba sebhasini, ngaba seteksini. Lapho behlangene khona abantu. Kumele ukuthi ngifakaze. Kodwa injini enkulu kungukuthi mangihlale emthandazweni. Ngoba inzaba yonke isemthandazweni. Amen. Incwadi ya John isahluko 15 umfundzele verse 1 umfundzele verse 3 na 4. Nineke senigezekile ngale livi lese ngilikhulume kini hlalani kimi nami kini njengoba ligala lingeke likwadi kuthela tithelo ngekwalo kuphela nalihledi esicwini kanjalo ke nani kuphela nanihlala kimi. Kushothi kwami noma kwakho namKristu ukuthi nihlale emvinini lomjesu. Kwami noma kwakho ukuthi uhlale kuJesu. Lapha kuJesu umuhleli kuwe la khona kunemoya waNkulunkulu khona. kuNkulunkulu kunemoya waNkulunkulu hlala kuye. Ungasho ukuthi ni moya waNkulunkulu
ungasho ukuthi umoya kaJesu, ungasho ukuthi umoya longcwele akukho la ulahleke khona, so right konke. Kodwa unahlala kuJesu ukuze ube netithelo temoya kaJesu utabanato ngoba uhleli kuye. Incwadi yaGalatia 5 verse 22 iyakhuluma ngezithelo zikamoya. Shothi moya kaNkulunkulu wenda ukuthi umKristu athele. Uthela thelo tekholwa, akathele thelo tekulwa. Kodwa kuba sithelo sekukholwa. Cela ufunza. Galatia 5:22. Moya nguleki. Luthando nekujabula nekuthula nekubeketela nebubele nekulunga nekwethembeka. Inkosi emsa isibusise. Uma sibheka ohlangothini lwezithelo zikamoya, akakho lowathi mina vele mina nginaso isithelo sekujabula. Anginaso isithelo sokuthanda. Phela tithelo kamoya atifani tiphiwo. Ngitheka lesiphiwo lesingabi naso lesi. Kodwa iBhayibheli lithi zondelelani iziphiwo zikamoya, ikakhulu kuprofeti. Lise iBhayibheli izithelo zikamoya kuyilezi. Esikhathini esiningi thola ukuthi mhlambe wena uphila nebantu. Emalanga akafani emalanga ekuphileni. Ngenteka kwathi veli kahle emoyeni wakho. Uthi veli njengasingabe uyathula. So mina ngithi kulabantu labo lohleli nabo batshele ukuthi namhlanje angidiva kahle manje. Ungabona kanje wena sothulile. Khuluma angisi right. Khuluma ngiphathekile emoyeni wami kabi lapho engabe khona. Ukuze babe labakhulekile. Ngoba labanye bagase basebuhlungweni ukuthi nabe Nkosi yami sengimenteni ke. Izithelo zikamoya kuyilezi ziluthando. Qhubeka ufunze, ngicela ufunde. Luthando nekujabula nekuthula. Luthando nekujabula nekuthula. Lana okhona kumele ukuthi kube neluthando, kube nekuthula, kube nokujabula ngoba wakhele emvinini lo nguJesu. Ngekuya kweBhayibheli lithi nibafundzise ukugcina konke. Kusho letifo leti elikhuluma ngalo iBhayibheli. Sesisodwa semakhaya. Sihleli phansi izindla ngelizwi kaNkulunkulu. Kumele sifunze. Singabi kutshintsha empilweni. Kodwa kwakho ukuthi kulabo lonabo ube nekuhlambuluka. Kuna nkulumo ngayithola lethi akukho kuhlambuluka. Unemanga losho njalo. Kuhlambuluka kukhona kuhlambuluka. Lothi kuhlambuluka akukho. Wakholwa nje waseshayile. Usho ukuthini uProfeti Isaya nathi ngihleli phakathi kwabantu lababi. Lise iBhayibheli yaze siwayigilosi imbeka lilahla emlonyeni wakhe ngoba asahlambulukile. Shothi kuhlambuluka ukuthi geza kwami mina mKristu. Haleluya. Uma ngahlambuluki ngiyafana nemlodle ledishini mhlambe lebedla mathi kukhuluma tije noma yini. Bese ngiyadla namkhona lapho ngoba awufuni ukuhlambuluka ngithi ku right konke. So dinqa ukuthi uNkulunkulu tasemandulo tahlambuluka. Wathola lo mzalwane waqala ukukhulumana waqala nekumkhomba imisebenzi ekumele ayethe manje waqala kuthethelelo usisono sakhe suswe lena utihlambulukile. Manje mina ngibona ukuthi ngikukazi ngibe ingosi kuhle ukuthi ulwele ukuthi lithithelo matibe khona
ungathi wayipha namhla yakathenzeke namhlanje. Namhla ushintshile uyambona nje nawe. Shintshe malangabi. Emsebenzini kwazi ukuthi ungumphathi emsebenzini lela uphethe khona ufuna kwesashwa wena. Ngingadene ngimtshiya lo munye ukuthi hawu kahle wena. Ngitsawu kahle angiyekeli. Ngiyekeli. Ubesingale sabonda ngithola ithuba ngibuya ngithembisa phela. Thembisa into lengekho. Manje maKristu kumele silwele ukuthi lezi thelo zikamoya ngoba lezi thelo zikamoya lokhu kungumsebenzi wamoya ukuthi manje lo mKristu yena makathele phela. Makathele phela. Angabi nokuchinja ngoba isihlahla semphopho ngeke uthole ukuthi ngenye ilanga lesihlahla sekumile emanyefu. Lesemgwava sekumile lokwa nalokho. Kodwa thela lokuhle la ukhona khona bese enzayo lemnanzi. La ungene etaxini noma sebhasini kumele bene mehluko usilana. Haleluya. Kungene umlo omusha losindisiwe. Kungene emake losindisiwe. Oh siyabonga. Kungene baba losindisiwe. Uma sowehla bathe ngathi ngabe awusehli. Jesu. Kungani na? Haleluya. Kumoba lentulo diphethe ivangelo ngasawuthi. Haleluya. Umoya wami uyakudinga wena sindisi wami hlala nami chapter 15 verse 26. Ufunze nalo chapter 16:27. John. John 15 verse 26. Kodwa nasefikile umcondzisi moya weliqiniso lengiyawumthumela kini avela kuBaba yena uyawufakaza ngami. Amen. Amen. iBhayibheli liyavetha ukuthi njengoba Jesu avetha ukuthi uyakumthumela kumaKristu uthi manje ke uma esefikile yena uyawufakaza ngaye Jesu. Lenza bane sifunza kathi yinto noma izaba lesitakwenteka. Kusho ukuthi beka kuma lamavi Jesu besisangafika isikhathi manje isikhathi sesikuso lesimanje kuthi ufakaze ngaye. Amen. Futhi siqhubeke. Nani futhi nibofakazi bami ngoba benisoloni nami kusukela ekuqaleni. Amen. Lefunze lo 16:27. John. Ngoba phela babe ngekwakhe uyanithanda. Unithanda ngoba niyangithanda. Futhi senikholiwe nokuthi ngiphuma kuNkulunkulu. Amen. Manje ke siyambonga uNkulunkulu abathandekayo ukuthi muhle kakhulu. Sibonile ukuthi umKristu lapho esekholiwe ehleli kuJesu yena uba ngumuntu lonekuthula akabi
lana yena akaphelelwa ngemali wayikhona emandulo umhlaba ohlangehlangene lapho kudalwa lapho umhlaba uhlukaniswa nemanti wayikhona iBhayibheli yaveza ukuthi moya kaNkulunkulu wawehla wenyuka phezu kwemanti kwakunemisebenzi ekufanele ukuthi yenteke yase yenteka ke uNkulunkulu wadala ngezwi lakhe kuningi la kusho sibonga uNkulunkulu ukuthi muhle bitha ukuthi manje nami nawe masihlale eluthandweni lwakhe masigcile emsebenzini wakhe uNkulunkulu kunemavinda veta lidla uNkulunkulu lathi njengoba nimamukele Jesu eyinkosi sakhiwo sekukhola kwenu masakhele kuye masigcile kuye kubita ukuthi ngakhele kuye kubita ukuthi wakhele kuye kubita ukuthi ugqile kuye incwadi yabaseFesu chapter 2 sifunze kusuka verse 14 thola lo wenda lokubili kwaba ngekufa kwa dada ubonza lo lehlukanisa inkosi emsa isibusisa iBhayibheli yaveza ukuthi ngokuba yena unguthula kwethu wabhidlita lujonga lolwalukhona bekaze lwahlukanisa kunemandla shong Jesu uthi lezinye izimvu nazo uthi utawudeda tibe melusimunye nemhlambi munye manje la iBhayibheli yaveza ukuthi uthi yena ungukuthula kwethu nalwabhidlita lujonga lebekwaze lwahlukanisa emaJuda nabezizwe bebangenabo ubudlelwane bekaze bangahlangana kodwa kwaba umsebenzi kaJesu noma umsebenzi kamoya kaNkulunkulu ukuthi lolu donga lolu lubhidlitwe lungasabi nemandla abezizwe nemaJuda babe sebaba manje umuntu munye ngenxa yakhe moya kaNkulunkulu funza wewe umthetho nemisindo ngokuchitha khona ade udala kabusha labo lababili umJuda newetive babe ngomuntu omunye kuye kube kuthula bobabili wabenda ukuthi babuyisane naNkulunkulu emtimbeni munye nesiphambano ngaloko wacetha bonke bonza weda washumayela livangeli lekuthula kini lebenikadze nikhashane yebo kuthula nakubo labo labasedvuti ngoba ngaye sobabili sinekungena ngamoya munye kuyise amen amen libe kwasiyaphetha ukuthi ngokuba thina sobabili sinemngena ngemoya munye kubabe yena unguthula kwethu yena wabhidlita lujonga bekaze lwahlukanisa wenda ukuthi lokubili kwaba kunye sibona manje ukuthi lamaKristu aqala manje ukuthi abe nehlanganyelo baba munye wangasabi khona bafokati wangasabi khona izihambi kodwa kwaba bantu bembuso munye iBhayibheli yaveza ukuthi manje ke laba basasithi hambi nebafokati sebentiwe baba mbuso munye emaJuda nabezizwe sebahlangene esindisweni yaKristu kungumsebenzi kamoya lowo lapho Jesu ebhidlita moya wayikhona uNkulunkulu ebeka khona wenda lokubili kwaba kunye wafakaza Paulo wathi lapha abasasithi hambi nebafokati kodwa sebangebendlu kaNkulunkulu sebangumbuso munye kanye nathi
Amen. Sesizwe sinye sekuyisizwe sikaNkulunkulu sekuyisizwe lesingcwele. Siyabona ke manje ukuthi kumele ukuthi nami nawe sibe nekihlolisisa ukuthi sishilo ukuthi lena yinjini lenemandla. Sihlole ukuthi le njini lephehla kungabi nakuthula kuyinjini levelaphi le. Ngoba wena uphethe ivangeli lokuthula. Uphethe ivangeli lemusa. Uphethe ivangeli lemandla kaNkulunkulu. Usebenzela kaNkulunkulu. Chothi manje ke thina kumele silwe nalo moya lo letha kungabi nakuthula. Uze ube lebakho bantu phakathi kwabazalwane. Lesithathi nasiqhamuka sikhuluma soyithu. Sithi nawo sokhona salisithula. Uyihlelo leyo Nkosi. Lesikhuluma ngesikhulume kuvuka ngoke umuntu umzalwane. Ngoba sibanivana kakhulu. Ngingabi nebami ngihleba nabo. Ungangibona ngihamba nedlamini uthi awuguqukele ke. So kuma lenzabathethu wathi besikhombisile baloya. Besimhleba lo. So kuma lenzabathethu ke manje. Nami sengiphile manje usingabe ukuthini ke. Bese uyakhuluma lebesikhuluma. Kana akubanga kanjani. Sine kwethu uhlala emthandazweni. Kulwa nako konke lokuphambene nenzanzo yaNkulunkulu. Silwe nako. Inkosi isibusise. Amen. Sephelile la. Oh sephelile. Hello. Ya mami nisamani kodwa ngeke ngisebenze ngakuthi manje ngishoba angiphile MC. Shothi njoba ngiphile ungiphile hour ukuthi ungiphile hour na 15 minutes bemele ngibele phansi ngakora phansi. Kodwa ke angeke ngiwasebenzise langa onke. Ngintela kuthi ngenye ilanga asho ukuthi hayi cha uyawonke manisi. Hayi utheni uhlakole. Adomi wakaza lomunye asadle lothi mashi seniyo umuntu okufutabiza kuye lo muntu mosika futhi kuthi ngesingayo nakafakashi la khambela ngatholi kudla uzakaphiza buyi umoya wami uyakudinga wena sisisiwa hlala nami Jesu hlala nami libadla ngakhona ukuthi liqhubekele phambili. Uma sifunza iBhayibheli siyathola ukuthi bekade bekhuleka bebasibalo kungathi bayi 120. Uma simnene lokwakhona kubo kodwa bekunaloko ukuthi bakhuleke bahlale bekuye. iBhayibheli yaveza ukuthi wayisehla ngemandla moya waNkulunkulu. Basebenza lomsebenzi kwangabi nemizima ngoba sokhona lo mzala uthi isuku phakathi kwabo. Wathi esefikile eSamariya wafakaza ngemandla injalo enzabe uMkristu lokwatisiwe ngemandla uyakhona kufakaza afakaze ngemandla angabi namahloni ngoba sithi iBhayibheli ningabi namahloni evangeli ngokuba ivangeli lona linemandla kaNkulunkulu sikaphethe ivangeli awaphethe indzabadakini kodwa uphethe indzaba tenkosi leJesu uphethe indzaba temandla kungakho Jesu athi
akushale kuphenduka etiveni tonke kube kuseselelwa kwetoni wathi aqala esamalelo-ke shayela livangeli lakhe. Inkosi emsa isibusise emsithatha lithuba. Haleluya. Sasa kwa na wazalwa. Sema kwa